Big Thing Trivia is back. Big Thing Podcast. Back again. Yeah, Big man. Thing Trivia. Yes. Chris aka Von. Yeah. R.I.P. Turi kumwe Von n'umuhungu. Wangozi. Agasakoza. Ako mwaje. Wigitega, Gitega man. Nuko wakira abashyitsi man. Tuyanganire papa. Ariko se ndi umushyitsi buri. Ntabwo uri umushyitsi nuko yakira abantu. Ikaze. Nuko yakira abantu. Twakwiye gucyo tumuririmbira. Welcome. Murakaza. Umusaza. Ngo turi kumwe nandese. Yewanje banyita Kevin. Harden. Njye nari nzi izina ryawe nashaka abandi bantu babimenye. Nashaka babwire. AKA Carden. Yeah, man. Garden. Real bad man. Badman Kevin. Badman Killer Kevin. Yeah, Garden. KKK. Nikwamwita. Badman Killer Kevin Garden. KKK. Nasi ni Harden man. Siko yavuze. Kevin Garden. Kade. Ariko birahuye. Bijya guhura ariko. Ashyiramo ka R hagati na ka N inyuma. Nta hecira hano. Uyu Ni K Harden. Anje mba naracanze umwanzi. Kumwitsimba. Adversaire ataza. Cyangwa ni indeta. Ni umwanzi cyangwa ni indeta buri kwigucanga. Byose. Man, we are back in a Big Thing Trivia. Murabizi ni kwa kwiga tunaseka. Tunishimye. So, Chris, nkunda gutangira nawe man sinzi impamvu. Nkunda gutangira nawe kabisa. Ujye wihangana. Tangora. Nzakwishyura. Akubundi reka dutangire kamba. So, dutangire trivia nanjye mbabaza ikibazo cyoroshye. Yeah. Ndatangira noroshye ariko birarangira ari show. Kibazo. Agenda bica. Udutamwe batamwe. What is the largest country in the world? Igihugu kinini cyane ku isi kurusha ibindi. Urahera kuri inde. Dukurikire udatagira umuntu sakuza. Okay, Chris nabanze naribe. Nabivuze kuva kare. Amasegonda make. Hosi babikoze twakomeje. Sigaye usoma. Je narize man. Sigaye usoma byatari. Nubwo bya je nasoma ibitabo ubundi man je nari ncabwenge mu ishuri cyo gituma ikintu cyonyine nzi usoma neza ni. Je tuma bananyirukanye ku ishuri kwa nanshi. Chris we. Start the cup. Gentil. Yeah. Tubaze ba. Nanjye kwabaza. What is the smallest country in the world? Bro, nakabonye ejo kitwa niba ari Derby. Iyo ni city. Hey, that's a city in Belgium. The Vatican, right? Yeah, man. Amai no se. Abajamu yubusi baje bize. Cyangwa kopezanyije. Bisiraye arabimweretse. Nari. Card nawe nadutema. Je nari mfite nanya akabazo. Iriya Statue of Liberty muri state. Ayihawe nande. Natsinzwe. Ayihawe na Shepa UN. No muntu wayihaye se urya? Barayihawe. Agari yabo. UN. Oya. Italy. No muntu se nari igihugu. Oya ni igihugu cyayihaye. Bro. Igihugu. What the fuck? Ni Spain. Ni igihugu cyo muri Europe se basi. Ubiriki. Rekada n'abaturanyi. Ubufaransa. Aho ngaho tuvuze ibihugu byose biba mu ibihugu byose turabivuze bara. Bana abahungu geratangiye noroshye ariko ukuntu batangiye ariko cyari kinoroshye man. Cyoroshye. Chris we turabyiteguye. Chris agiye kudukubita bombe. Chris azingo turi muri exit andaki dutemo. So let's go. What is the oldest soft drink in America? Coca-Cola. Pepsi. Nah. The fuck. Fanta. No. Ntabwo ari Coca. Amazi man. Soft drink. Water. Nah. Mazi regara hari kuvisi yarenga. Milk. Ubuse. Ni ikintu se kizwi byatari. No, naje nari. Ntacyo waruzi yahise. Umugore yadupaje naracize nakiguminza mu mutwe ndakizi. Tubwire sha.
Dutemo kweri cyatunaniye. Ni ntuza yitwa Dr. People. Yeah. Paper, yeah. Dr. Pepper. Ni DRE. Ama point ama paper like. Numvangira n'umuntu nyine yagikoze wakoze iki drink. Man cyari insazi. Ikibazo cyane cya kabiri ni according to Guinness World Records, what's the best selling book of all time? That's an easy one. Chris umusomye na. No. Nabasomye bega The best selling book? The Bible. Yeah man, that's the Bible. Bibiliya man abantu mudasenga nabavumbuye. No, urumva byararushye umuntu abagafite muri telefone. Byoroshye ubundi. Kambate monje ni ikintu cyoroshye. What goes up and down but still remains the same place? Inunechereje. Omongo. Narabivuze. Ariko racyo muzeda. Narabivuze umungi naratekereza umungi nawe sizo atanga. Bari mwe n'abantu boroshe. No comment. Nuko agize imana asanga yavuze ngo ntago kijya kibuja. Sikwa mahonga. Je ndumva ari ni ikintu kiri gukura, any plant iri gukura. Ariko plant na goes up and down. Up and down but never you mean but stays in the same place. Boro cyabana cyakimezo Chihe. Je para buryo ni by'ibipurizo mana nabaye nk'ama festival truc. Ariko kibuja kiguma in the same place. Bagifasha hasi gusa. Ariko kirikara. Bro, up and down. Nibyo ndi bashyira mu mwuka bikajya bajyana kika. N'igipurizo. Amabalo même icyo kirabuja. Cyo kirabuja. Je ndumva ari ascenseur. No. Ascenseur yagiye ahubwira ngeje. Ariko ikajya kunuza ya mbere ikajya kwa kabiri. We Chris. Wait. Ishabatekereje ibintu nk'ibyanjye. Ariko kuvuga kitajya kiva ahantu hamwe tu. Ariko yibeshye. Ni ntuzi. Niki? Wapi. Dutemo. Babwire. Dutemo bira. Nescaye bro, the stairs. Ma escalier nago zigenda man. Oh yeah, goes up and down. You go up the stairs and you come down, you manuka down the stairs. Ni wowe ugenda na gare escalier. Bro, buri gihe uraduskaminga. Ni wowe wagenda gare escalier zibazagenda. Ntaje nawe nyumvira ico kintu mani kigenda. Kandi buri escalier irukwayo man, iyi escalier imwe ebyiri. Sawa nawe mutangiye kuvuga. Nibyo ngibyo mujye kugugulenga bro. Njemba mujye kuri go. Baraguskaminga. Ubwo barabesha man. Abona buri gihe ntabwo memerera inuza. Bana akomye bigeze aho ngaho. Tubeshye nyine none tuzajye tubeshya tubyemera. Rata Carden Dutemo ariko ari no tubeshya. Ngira ngo mbabeshye. Uwega Jean. Ngira ngo mbabeshye. Okay. Mfite ikibazo kigira gutya. Ni ihe percentage of a human body igizwe n'amazi. Like n'amazi. Amazi ni ntabwo ari umubiri wose se. No, hari percentage y'amazi mu mubiri. Ako ni nyinshi. Ni 90. Uri kutubaza percentage? 90. Si 90 na kan 90 kada. Ya man. Muri kure cyane. 75. Ako urumva nka Gentil. Nka Gentil kubera daruka kunywa amazi afitemo nka 3%. Abafite miliyari. Ariko nibyo nkora byara amazi man. Ariko nibiyeri babirimo amazi bro. Ntanego mu. Ako kuvuga a healthy person. Parce que nka Gentil we n'umubari. Na Chris. Bafite nka gatatu. Kibazo ubu ngo tuhaturi kumwe n'amazi yawe ari kubona. Ibyo ndi kubona ibyo ari kunywa. Nuko byose ahora amazi ni 80%. Pass. Ni kangahe? 60 janze? 60%. Umva nabikoze ariko Chris yaragiye kukivuga ariko kubanza wumve yaragiye kunyusubiza no kubanza ko nayintangiye si impamvu nagikoze nukubira mwebwe mufite gatatu. Urumva I was thinking kamanze nkureho exception. Yeah. Chris. Let's go.
Which condiment, which condiment like was used as medicine during the 1830s. Ntabwo numvise ikibazo na gato. Which condiment was used as medicine during the 1830? Like 1830 quoi. Yakoreshwe iki giki? En 1830. Which condiment was used as medicine like during the 1830s? Ganja. Bro, ntabwo no kumva ikibazo. Iyo boro ya mbere. Gusa ni imiti yakoreshejwe nyine icyo. No, ni ntuze. Ni produit yakoresheje. Condiment murumva. Yakoresheje nk'imiti. Bari gukora imiti. Yakoresheje nyine nk'imiti. Eucalyptus. Eucalyptus. Ne yakoresheje nk'imiti. Like as eucalyptus. For me it's eucalyptus. It's a tree. No. I don't know what it is, but I said what I said. Iki drug. 1830. Iki drug. No. Coca. No. Bro, ni iki mu bintu nyene like kandi mu bintu dukoresha kenshi abana tuko turafungura like fork. Ndabahe ni muri type y'amasosi. Sauce, ketchup. Yeah. Na ketchup shari muri 1830. Ketchup yari ya kera bro. Bro, byari bitomati bari. Suga komeza yakoresha kuvura iki ketchup. 1000 man 830. Ni yavuraga iki? Yavuraga iki? Abi navyo bagenda nyine like. Baratubeshye. Yakoresheje nk'imiti shako. Hano mfite ikibazo kirenze. Ngo what did the ancient Romans use as mouthwash? Niki bakoreshaga bari koza mu kanwa. Aba ancient Romans. This is crazy though. Ancient Romans. Bari koza mu kanwa. Umunyu. Bana Chris. Nago wiyaminiye. Ikintu abahoma ba kera bakoresha boza mu kanwa. Akavinyo. Ya amakara. Wapi? Akavinyo. Kaden tamu wapi? Ne. Numva bigoye. Igiti. Wapi? Amababi. Wapi? Ni ikintu kijyanye n'iki? Mwese cyane ni ikintu kiri liquid. Liquid. But it's crazy. Some crazy shit. Liquid. P, bro. P. Oh, Bombo clan. Go bombo clan brother. Insas pushing P. Ezi bakoresha P wala. What the fuck? Ariko ngiye kintu nacyo nabene uko P nayo no muti wa maribori. Nise ubwo. Urisiga? Urisiga bro no muti wa maribori. Gusa jengo ndamaribori nanjye nkunda maribori. Yakunda gute? Ibyo byose byaturutse kuri nde nicyagiye noza Kendrick Lamar irimbi iyo bora. Gute? Ngo maribori kuri Big Bunda. Aya jemba mbona maribori. Nyash. Big Bunda. Maribori what's the problem with the maribori? Abantu babari jene babona afisa maribori man. Maybe I wanna ifika byango jumafu kabisa. I like that shit bro. Batman. Gentil dutema. Reka mbatem. Yeah. What can be broken but is never held? Mutima. Ikirahuri. Uragifata ariko utari wakiriwe. Rules. Yeah, cyawe kirimo nacyo cyawe igisubizo. Ibintu man ikintu man normal lives ibintu man mwese. Ushobora kwa. Wavuze Trust. Nayo ariko ngiye icyo mfite ntabwo ari iki. Igisubizo cyawe gifite wenyine. Subiramo neza. Ushaka kuki breaking? What can be broken but is never held? Navuze trust, mvuga umutima, mvuga loyalty byose. Everything. Mutangiye kugeza. No, wait. Hey. Iki? Urezi trust bro. A promise.
yeah mais urumva ni muri same sense kabisa. Kaden dukomeze kamba tware none mu bintu by'abartiste n'ibintu yakubabaza iriya tableau ya Mona Lisa. Ninde wayipeye? A simple question man, urashushanya? Oya. Ukora asa nk'umuntu akora graffiti. Ukunda ibiboro nk'ibyo man. Asa nk'undi ibintu by'ibishushanyo tu. Ibintu nikundira. Gusa ntago mbizi. Mona Lisa n'umutaliyani n'umukishe pa. Umutaliyani bro, mufurama. Faransa nange avuga mu Faransa. Nuza ni artiste uzwi kabisa. Da Vinci. Da Vinci atramora refata. Da Vinci zija ni boro bali gukora ama video. Da Vinci Pro. Da Vinci Pro. Aya. Da Vinci abayivera ari. Aya ni tramkanga. Ibyo rero bavuga byo mu Butaliyani. Muri mitwe itatu ndavyana. Da Vinci ubundi bayise Da Vinci ya terminus kubera ariho yaba kera. N'umubirigi n'umuframa. Si ibyo nimugo bavuga ngo n'umutaliyano wacu. Ashobora kuba ari umutaliyano gusa yaje kuba hari yanyevera hamwe musi nyene ya boy. Nese wowe ushatse kumbwira ko twavuga kutari umurundi. Wewe nagura umurundi. Chris aradutuwe. Ndo umurundi aratwambika ibikarito. Ndo umurundi gusa yene Da Vinci hariya niho yaba. Okay, turavyemera inga dutebo. Chris araduturiye. Uvyanga je kuri internet kuri Google agire searching. Arasanga ya trame yanyura kabisa. I'm happy. Dutebo Chris. It was cap. Dutebo man. Ganda batebo cyundi mu mafudu gusa. Ndabici kuno nshonje. Ndashonje naje bisa. Which food is not the most stolen in the world? The most what? Which food is not to be the most stolen in the world? The most stolen. The most stolen in the world. Biryo byibwa kwisi like. Cyane kwisi. Yeah. Bro, ikiryo kizwi nk'ikiryo cibwa cyane kwisi. Hano se bibiki. Bro, ibiryo biba man. Dagaswe. Kandi kiroroshe muranakirya umuceri ibirayi. Aya. Ibyo byose ni ibishyimbo bro. Ibishyimbo se. Dagaswe. Ibyo byibwa man. Amapera. Era umuntu utari by'amapera. Umuntu utari by'amapera. Ntago ari umwembe. Bro, ugasanga umucyare kuyimbwa. Cyangwa ivoka, amavoka atera ibuye man. Ikiza cy'amapera arafite n'ibiti byoroshye kuko biba bifite utu branches twinshi tra ukanagira pa. Inkende ziba amapera. Bro, ngera ndi mu gitumu mucyare kurimbwa amaji. Njye mucyare kuyimbwa. Amapera naretse. Wajya kwibara no mu gipangu cy'abandi man. Twarasaze ndaki. Man sha. None se ni kimana. Kishire cyawe. Niki. Byanze nyene byanze kabisa twayamanitse. Je nayamanitse Jean turi kubeshya na cyazi. Vuga. Cheese bro. Cheese. Yibwa ni kintu imbeba ariko. Man imbeba ziba mari toma jeri mureze. Cheese man. Ego nesa abantu biba cheese bro. Bro. Ninsazi. Aha, nanjye kambateme ikintu kijyanye n'ibiryo dore nanjye ndashonje. In what country were the first potatoes fried and served as French fries? Burundi. Oyi nagari mikeke mvuze. Igihugu cya mbere ibitoki ibirayi babikozemo ifiriti. Ama French fries. Igihugu cya mbere. Ndakizi. Meko kiba yita French fries kandi byabere mu biki. Simbizi bro. Kubera wenda umuntu biza bidutemo muri comments. Umuntu bizi. French fries. Gusanga mani ubundi ibiryo like ivyo kurya bari masana ngo ni ibirayi. Weme ikibazo mfite ni ko kizitwa French fries. Kandi zarabere hano bwa. Ni nkuko ashobora kuvuga ngira byabaye popular kubera ubufaransa. Français. Nyene ko bavuga ngira nk'igifaransa ndabizi. Peut-être.
kwa kuntu basi bavuga nk'ibihugu franco cyangwa nk'amarab franco ingene français la kibashiramo Belgique na France kambatemo bari ikibazo ngo how many bags of wool did Baba Black Sheep have? Ntabwo nyumvisha. How many bags of wool nyanoza byabyo by'intama Baba Black Sheep yari afite binga Baba Black Sheep who's Baba Black Sheep? Deja Baba Black Sheep. Baba yavuga ni kandi ndirimbo uri byo apeti nyina apeti wabareba Baba Black Sheep yari afite bags zingahe? No 24 96 ayo agenda 20 we byaragiye 15 10 100 motherfucker kandi nohenda wonam None iyo ndirimbo ariko mwarayumvisha nje ntayonze. ya No kuri pe. yandi ya 47 no baririmba Baba Black Sheep no baririmba turirimbira ntago reka duza umudugo munini duhura n'abasoda umpeti home ntago ajya muviza boro home ndaririmba ariko ninuza ni eshatu bro iyindi bumviriza ni 3 bags bagone yari ngo Baba bags zingana yes agafite itavuga ngo 3 bags full we hora ndavyumva kiyetane uje ndanavyumvisa bishizemo imita mfata te umashiramo sexy red Ngaho. iri sexy umwana bagireka ugiye umwana amahoro mari gahita yambwira ati shake your dread nagahita azungutse umutwe atana dread office uyu King Von wangoze abayaduturiye ko kandi riratadutemo Kamba y'ikindi kibazo. ngo baba ndaga Organe yo ku muntu cyo kiroroshye nini irindi kurusha izindi. yo ku muntu Organe terwa n'umuntu ni kimwa yose. watanguye kwiyumvira byawe igisubizo nagifite bro igisubizo nagifite ariko ngiye sinzi nimba ari organe niki ni skin skin ni organ nese skin ni organs nyuzikara impyiko umutima amahaha ego ijisho balls Organe yo ku ako muntu. it's an organ man kuko bavuze umubiri iyo bagiye kuvuga muri sense organs bashyiramo na skin sex organs sense organs yumvise sense muri sense organs bavugamo amazuru to smell umunwa to taste skin to touch okay so maybe it's right okay Yani ibyo. akini ngamuri kumva ngo sex nagabyo nende yari bincanye sex red bro sexy red man ni sexy red Chris dutema kandi mbatemo gusa je niko kanyuma kabisa nanye sigaje hano kimwe cyanyuma in which American state was the first McDonald's opened naguri Miami Washington ni Miami yaho mane rega urebye neza McDonald's jambe. neza ntabwo ari cyo umusenzi kuri yandege ari samujyangani yarakubwiye ngo you tried hari ukuntu urimo akote ya nyine Chicago Dallas naguri Chicago hanano haguma hashushe kandi ababwire na hantu Texas. no Nage Texas. LA no yele muri California Los Angeles. man kono nari niyaminiye ngo najye umuhungu w'abandi aya kambatema ikibazo cyanyuma umuntu hano utaragikora nanda nabohere nabwo ntantu haguma hashushe haka iki kibazo umuntu utaragikora kweri araba asebye use nk'ubu ni mwana amahande gakoka turakagutama muri comment muri comment ushyireho konti yawe ushyireho PayPal mudeyi bicereze yo ikibazo cyanyuma cyanje ni in what year was the first iPhone released 2007. no yeah uvuze 2007 Chris Arubis kaka ndiga Arubis aya nagera byo narizi kweri nayobaje ni mukoro kaka ndiga tomana yari iPhone kabiri one bayitaga muri bari ngo first
kandi ngo iri one first generation bayitaga first generation ntabwo bayitaga 4 ntabwo yitwa iPhone yitwa iPhone first generation nini yari imeze gute ariko gato byatari butoya kama tushi oya kari gafite ya tushi imwe nyine ya indi yo hagati n'abafunguraga guri bro Lanti duteme yo boro yawe warusigara kandi meruka dutangira podcast uvuga ko mujya gusenga byatari Chris ariko yatubwiye kajya kureba ibintu je navuze ako yari yavuze mu bajama basanga Kaden yari arimo mu bantu bari kuvuga bagiye kureba no mugiye gushaka imana cyangwa imana basanga Kaden yari arimo nje manje gushaka imana pe amina gusa no gushaka none no gushaka umukobwa mu rusengero ntari gusa je sindi gusa jewe ahubwo nifuza yuko umukobwa nzomukura mu rusengero we bonye umukobwa sumukuye mu rusengero kumubona ni biri different no kubera uhurira mu mihanda birera mu mihanda byo bikujyanye ariko bonne chance kabisa Kaden the love of your life ushaka umukura mu rusengero from church of course umbas murasenga urikumva how many fish were used to feed 5,000 people along with gloves no how many fish cyagiye nyagasani atura amafi yari amafanga harimo n'igice bro harimo n'igice amafatana atatu bro byaseri abiri Chris urasenga bro abiri achakuramo abiri bro abiri ya mafi yasubuye yari atatu bro muri filime ko berekanya yari amafi abiri menya n'imigati nk'itanu je nabonye amafi atatu bro yari amafi abiri bro wasanga bari bayiriyeho bakaba batarayibaye usanga bari barayitsinze ikibazo mwe mwarabye filime je tuvuga ibyanditse muri Bibiliya muri cya gitabo cya best selling book director yasanga yaribeshe ndavuga ako kamega game ntari yaragoswe atamiya gatatu ari kuyirya ariko zira filime nge ari filime ya Yesu bro ariyo twa turi kurana kera nyine kera to petit bro uzuko yarangiye Yesu amanutse ku musozi gutya yambaye nyine modern clothes jeans nishati afashe umwana we n'umugore afashe umwana we n'umugore bari kugenda basimbuka gutya wabibonye se muri Demiganga bro ni kera wagiye nisi ya filime ya kera ubundi babonye yavuye abantu wavuye ku musozi afasha akana nyine kwa bari kugenda basimbuka ire wese yaravuye kuri shift afite umwana n'umugore umwana we yaragiye kuri date wa ndo ari gukira nka Yesu ariko navuga ujyane karakina aya mani we nawe urikora nisi iyo filime wabonye muri iyo nzi nimwe yo mu Kirundi cyari yo mu Kinyarwanda uzimani biya bintu bakora haba ariyo filime yo mu Kirundi yo mu Kinyarwanda twe ku TV yo mu Burundi berekana yo mu Kirundi yabagiri mu kisobanuye twe ntiyabisobanuye nyine bahinduraga ni sound ngana nkuko turama amafilme yo mu Cyongereza kara muri French nyine mani ivyo boro bimbiriza filime shaho byari voice kabani yari kuntu babireba ubwo nabitanajyanye manu wumva n'amajwi yo mu Rwanda cyangwa bijyanye ko iriya filime nyona bwa mbere ahubwo navuze ni se ati Yesu yavuye Kirundi ko bari kuvuga mu Kinyarwanda ngo mwigisha ngo ati baharire kuko tutazi ibyo batanze ibyo bakora avuga no ngo nibura umwana w'Imana amaraso yawe inde y'umugati handi batera wa muntu amabuye yavuga ati ubwo mu Kirundi baravuga ngo nibura umwana w'Imana inde uri y'umukeke oji Basake ni muri Edeni ndaganye chance ni Edeni no monje reka ni muri Edeni bro anyway mutazoga no gukina ku Burundi bro kandi dutebe kibazo cyayo bawara kuri swengo yagira kanye mato ona irya katuni y'abana bita Peppa Pig ivai Peppa Pig bya byose nagiva muri pays z'abamizilima cyo ni cyambere Peppa Pig iva mu Buholandi ni muri Europe se base Peppa mu Bwongereza accent ya Peppa
ntago njya nyireba bro Jean afite umwana niyo mpamvu uri kumworohera uzimibuse Jean afite umwana niyo mpamvu uri kumworohera ariko n'umugisha nyine n'umugisha ariko uramufite plus uzana bihuriye ejo nabonye akamima ngo kwa kundi umuntu uza umujama yitabwira umubebi wamwite nyine daddy shit ariko ngo umubebi yagete shyiramo ngo voice ya Peppa ngo kwa kundi akavuga ngo daddy na accent ka UK daddy yazina niyo ruzinyi tuketse umwana waje narakabonye nagushaka bazabikwita cyusumba cyawe uranyita se daddy bro uketse mano kwese mo accent nk'iyo umubebi wo muri States bro daddy apana ufite accent iwacu ngo daddy bro none se urumva utazaba barenganyije bro kwa batazi kuvuga icyongereza neza kumva atabizi ariko mawe nawe iyo bitekereza gute ajya kwita mutware wanje papa ahubwo nkuko iwacu ntabwo bajya barangiza izina n'ubundi ugita ngo mutwa muragaceze anyways man reka dufunge Kaden yaje aturusha ubwenge twamukopesha kubera yari mu cyanya kugira azagaruke mu byihangare Gentil murabizi yazanye ibintu by'abana gusa n'umungu naye yatuyobeje man naye utuyobya naye nubizi mu ntabwo nabayobeje ibintu utekereza ni by'abapoti gusa ariko natwe twatubereyemo ni yare anyway mwakoze cyane it's a big team podcast we here to stay yes sir